Okay. Hello guys. Nje kubereka agatrick kameze neza cyane aho telefone yawe yagira laptop abantu bayibona bakayitangarira, umuntu atabayimenyereye ikamucanga ikamunanira. Guys, akantu ni keza cyane. Guys, reba telefone ubimeze nka machine bisanzwe. Guys, rebera aho kuntu bimeze, ureba hano hose application kuno zimeze. Guys, nkuko bisanzwe ni nka machine. Nkuko bisanzwe ubu ndabivuyemo nshatse kubereka ko kameze nka machine ako kantu. Guys, mukomeze mukande subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo dukomeze dutere imbere natwe, dukomeze dufashanye ku bintu byose. Guys, reka ndabere kuntu gafunguka bayitwa Windows 10. Ndibuyibaha abo turi kumwe muri group ya WhatsApp, abo tutari kumwe nabo banyandikire muri comment. Kuri page yacu ya Facebook nisobanukirwa n'ikoranabuhanga wadusangaho naho tuba turiyo, ndetse ahantu hose watwandikira kuri nimero zacu zose dukoresha kuri WhatsApp tukagusubiza ikibazo cyose ufite cy'ikoranabuhanga. Komeza ukande subscribe kuri YouTube channel yacu. Guys, reka noneho guys ngiyi ya application. Guys, turi bwinjire muri application yacu ni iyi, murayireba. Turi buyinjiremo bisanzwe. No yinjiramo guys, ni ibintu bimeze neza cyane na katrick kameze neza. Urayinjiramo. No yinjiramo ubwayo irahita ishikira ahantu hameze uko. Guys, mwihangane gake. Okay. Ana ishikiye SIM card telefone yawe ishikiye ahantu hameze uko. Ushaka kuragura tablo yawe kujya muri memory card urabireba, ni tuntu tumeze neza, nta ibintu bisanzwe nkuko machine ubwayikora. Guys, ni ibintu bitagoye. Aka application ndakabana ka application keza cyane, mwe mukomeze mukande subscribe. Ni machine ubwayo yibereye aho, nta bindi birenze muri ibyo, usanga ubwawe byose ubikoresha nkuko bisanzwe. Guys, mudacikwa na kano kantu, ni machine ukanda utuntu twose WhatsApp kujyaho, nuko nicyo kiza cyayo. Hano hose ukayikonfigura ikabasha kujyamo neza. Ni machine nawe reba ukuntu biba bimeze, ni machine. Nta no watandukanye gute gukoresha machine wabibona. Yavuga ati telefone yawe ahubwo ni machine, ni machine, ni machine, ni machine. Guys, rero mudacikwa na tuno trick nabazaniye, ureba utuntu twaho document twawe twose wadushize nka machine nkuko bisanzwe. Guys, n'umuriro murareba ni nka machine ubwayo uko n'umuriro yerekana umuriro. Guys, reba hano hepfo, mureba hano hose usanga bimeze neza cyane. Guys, mukomeze mudushigikire, ibintu byose urabona bimeze nka machine ntari. Guys, thanks, murakoze cyane, kandi ndaje ndakabahereze. Okay guys, mukomeze mushigikire rero, ni Niyongabo Jean Claude nkuko bisanzwe kuri iyi page yacu cyangwa se ni YouTube channel. Bakomeza mudushigikira cyane. Ubundi telefone yawe yimere nka machine mu buzima busanzwe, icyo ushaka cyose ni machine. Kwamenyere machine nawe utaramenya machine wakwigira kuri aka kantu, ni nka machine neza. Guys, thanks, murakoze cyane mu byukuri kudushigikira, kandi muzakomeze mudushigikire. Imana ikomeze ibarinde.